يعني ده نهي جوتمه ای سال دا ام دکوین سالا یکی سال وگرا یکی یا داگر کرنا سرکانیه یا کو دولت ترک ارتش دولت ترکیه فاشیست و بریکا چته نوی ین گریدای چکدارن اپوزیسیون سوری سرکانی داگر کرن تابی اف داگر کرنا سرکانی لسر اساسی هنک پیمان به امریکا را هات چکرن ده انجام ده امریکا جه سوریه وکشی و پیمان جی لسر بنگه ها چوا لسر بنگه ها کو و اولکاری امنی یعنی جی اولکاری نتوی یا دولت ترک وری پاراستن و یعنی اپراسیونه کی مزن لسر سرکانی و گریسی پی هات چکرن تابی بهانه این دولت ترک یا داگر کرنا سرکانی و گریسی پی چه بو بهانه کو شر ترور دکه اولکاری خود پارزه و سیستم که آوا بکه و هنک سوز جی دابون گلی هرمه کو یعنی جیانه که آشتیانه و لوی داره آوا بکه لبله پشتی ساله که تی خویا کرن کو اف حموجی بهانه داگر کرنه و گوهرتنا دموغرافیکه جبر کو تی خویا کرن لپیشا جیهان گشتی پیشا سازی ناونتوی رخستن ماف مروفا تی خویا کرن کو دولت ترک پیلان گلکی قرش جبوی هرمی بگشتی جبوی رجلات ناوین و در وی رجلات ناوین پیلان گلکی قرش ینگو گریدای یعنی گریدای میثاق ملی یکو هر دفکری کو ترکیه گرک مزن ببه اف پیلان تی چکرن و بریا هف پیمانن به هیزن ناونتویرا یعنی دسترکانی دانها ام دبینن کو جیانکی نه آشتیانه جیانکی ترورانه هوانه تی مشاندن کریارن دولت ترک و چتین گریدایوی لسر اساس کو والا کرنا سرکانی جگلی وی و بجی کرنا کسین رادیکال ین اسلامی ین کو تا علاقه وان جی اسلام نینه کو تنه تروریستن گریدای پیلان دولت ترکن چتنه یعنی و مالبات چتایان بجی دبن سرکانی یا کو به رنگ خواه دهات ناس کرن یا کو به گل کرد لگل عرب لگل ارمن آسور کلدان اف حمو پیکاته سرکانی دا جیان دکرن لگل هف جیان دکرن لسر اساسی نتوا دموقراتیک و براتیا گلان جیانک هات بو آوا کرن و لسر اساسی ریوبری خسر یا دموقراتیک لسرکانی هات بو آوا کرن اینها برواجیوه یعنی جیانه که وقت مگوتیه راستیجی در وی بیوان ماف مروفا تی چکرن نها او روژا نه جوتمه یا کو یعنی روژا اپراسیونا لسر سرکانی هاتیه چکرن نج ریزه بو کو وی روژه هل بجیرن جبر کو روژه که یعنی بیرواری دولت بیرواری کردا گشتی ده روزه کی پر به ایشه روزه کی رش تی اعتبار کرن برکو روزا دسپیکا کمپلویا لسر ریبر آپویا ریبر گلی کرد و فیلسوف آزادیه ده عینی وی روزه ده ده سال 1998 کمپلویا کی ناونتوی بریا دولت ترک و هیزن هگمون ین جهانی امریکا جد ناف دا و هر هیزن ناونتوی گلک دولت دا ناف دا بون کمپلویک چیکرن و دوی روژه دا ریبر آپوژ سوریه درکت و دا انجام دا جید 15 شباط دا دیل هاته گرتن و نها دا گرتیگه ها امرالی دایا یعنی اف کمپلویا ناونتویا لسر ریبر آپون ذاتن گلی کرد و ساده نرخینه بیجه کمپلویا کی لسر اراده یا گلی کرد بگشتیه
کۆمپلۆیەکی قڕکردنا ئیرادەیە گەلێ کوردە قڕکردنا گەلێ کورد بگشتی جیهانەیە yani her kes dizane û îdî xuya bûye ku netewa demokratîk û felsefa biratiya gelaniya ku li serê kaniyê de hatibû avakirin ya ku li Efrînê hatibû avakirin ya ku niha li Bakur Rojhilatê Sûriye bûye sîstemekî aştiyane gelê herêmê hemû bi hev re jiyan dike li ser esasê aştiyê û biratiyê wekheviyê jiyan dike ev hemû felsefeya rêber Apo ye felsefeya netewa demokratîk e felsefeya biratiya gelan e felsefeya ku li hember kapîtalîzma cîhanê li hember faşîzmê û dagirkeriyê li hember sîstemên ku dîktatorîzmê dimeşînin li hember wê alternatîfekî gelekî girîng e û her kes yanî fîlosofên cîhanê jî vê dizanin û dinirxînin. Ji bo wê jî girêdanekî zor heye di navbera serêkaniyê, dagirkirina serêkaniyê di eynî wê rojê de û yanî destpêkan komploya navnetewî. Ji ber ku em dizanin ku dewleta Tirk jî her dîrokên xwe bi vî awayî hildibijêre. Yani em ji bîr nekin ku roja dewleta Tirk biryar dabû ku 25 Hezîranê roja darvekirina Şêx Seîd xistibû roja darvekirin an jî îmhakirina rêber Apo lê belê ew pêk nehat yanî li gorî pîlanên wê. Ji bo wê jî dewleta Tirk gelekî ji bo Kurda fikrandinên wê qirêj pîlanên wê hovane hene û her kes îdî dizane yanî saziyên navnetewî neteweyên yekbûyî herî dawî raporek ji bo bêkirinê dewleta Tirk nivîsandibû çi qas raporekî kêm bê jî ama di dawiyê de tê xuyakirin ku îdî dewleta Tirk hatiye astekî wisa ku pîlanên wê jî hatiye naskirin di dunyayê de yanî mudaxeleyê her cihê dike gelek cebheyên şer vekirine li Lîbyayê li Azerbaycanê li Yûnanê li gelek cîhan jî mudaxele dike ku bixwaz bê wisa serweriya xwe dîktatoriya xwe sîstema xwe faşîst fere bike. Yani niha em wekû gelê Kurd bi giştî wekû gelê azadîxwaz bi giştî û dostên Kurda giştiya wê astê ku qenaetek çêbûye bê azadiya rêber Apo ev dost nayê çareserkirin. Ji bo wê jî hemleya daxwaza azadiya rêber Apo divê nesekinê her tim zindî bê. Ji ber ku kilîta çareseriyê li wê derê ye. Çi qasî em karibin têkoşîn bikin bêyî hebûna rêber Apo wê nikaribin. Yani em ê nikaribin têkoşîna xwe bibin serî ji ber ku di wir de mewenda kir gelê Kurd bi giştî gelê azadîxwaz û sîstema alternatîf ya ku li hember kapîtalîzmê têkoşîn dikir di dîlgirtina rêber Apo de winda kir. Ji bo wê jî di azadkirina rêber Apo ji zîndana İmraliyê wê çareserî dest pê bike. Ev yekî din em dikarin bêjin hêza netewî ya Kurdî. Ev gelekî girîng e yanî. Hêza netewî ya Kurdî yekgirtina hêzên siyasî û avakirina statûyekî yek. Yani çi qas em partiyên Kurdî pir bin jî çi qasî fikrê me jî hinekî cuda be ji bo çareseriyê lê belê li hember dijminê stratejîk yê Kurda yê ku niha dewleta Tirk temsîl dike û hegemoniya cîhanê temsîl dike divê em yek bin divê helwestê me yek bê. Ji bo wê yani tê xwestin niha li Rojava dest pê kiriye yekîtiyekî fikir yekîtiyekî ku karibin bi hev re hemû pêk hateyên cîhanê di nav Kurda de jî yekbûnek û yekgirtiyek çê bibe û ji Rojava de dest pê bike ku çirûska yekîtiya navnetewî çirûska avakirina bingeha Kongre Netewî Kurdî were avakirin
جبر کراستی جی ام نه یک بن و ام نکار بن آزادی خوشی بیک بینن و ماینده بکن